Wah, gongbi, balai pisong perkat kuslai kum ne. Ngan perkat kuslai kum nu kan ai. Haba nalor bang dang rit kuon. Kuon dang arbanai menta wan so ni kunyang jingpang. Ni ngalaso kum bandu tiak du dem tang namar bang acip tiang. Balai piklam ai dawai tika ne ya ki kelung na du baki dang rit. Udan bentayu ni coronavirus bat ke dawai tika kelung. Wah, piru, balai pimtip se baki dawai tika ne ki immunization ki baka sorkar ka ai ya ki kelung na du baki dang rit. Ki dei ki dawai ki bayarap ken na kabenta ka bormet jong ki kelung. Nang baki kelung kin la banyele persya na kinu ki jat jingpang ki banwan. Bat kan pensukru ingi ki kimi ki pa. Oh, kum tamo. Hoot ken. Nakataka daw, ngi kikimi kikpa ngi day ban ay dawai tika na yala kikun kikti. Indalam mi udawai ubaya day baka jingpang COVID-19 ru. Ngin ban ay tiknay kini kidawai, ya kikun kikti jungi. Hey kong du, siya pimot late kum ne. Ngamut late train o pi kong thay. Pim tiang yo bedu kanyang corona. Ning kong te nga ting hi, nray inda nga latip balada nga sumar bahaya la de. Kani ka jingpang kanum laban kita ya nga. Kabakong santam ka de kani ka masken kong thay. Ngin hap bandeng bet ya ka, haman la bangi tray. Bat ngi hap ru bansat yakikiti jungi man la kapor. Ngi hap ban ya jengay ru iway na iway pat kumba shimita iay. Da ka balik kumta ngin yada yala de yaki way bat yaki bahayeng jongiru kumju na ka jingsa priang jong kane ka klam Te kadai ka kamram jong api kong du bangan yarap penong namar ba da pra pilik tre yo pia bet une kanyang corona. Piwan ra susunong sa tau te yo janjar ken mangiru. haba kinong tray jong ka koit kakya man la kasngi kilet tray banyele persya ya une kanyang corona te kala de sa ka kamram jong abat jong piken menta bangin yami banyele tray Yo jai e pi pat kong du. ka sarkar kalapan biang te kong thay na kabenta jungi yaki hospital bat kilat jingsumar kane kam te shu kapor yang bangin ting henray ngi de ban aimen sim iway ya iway pat O kata ngaru hap sedang lit tre no kata kong du mo. sya e kamas jong pipat Kadan kong du ang nepo pla. kakumut pat kong thay Oh, kumut ngelak kelet. To. Kathma persya ya kane ka klam coronavirus kandang yai beteng. Menta kalade ka por jonga bat jong pi bangin ya le persya da ka bangi sumar bahaya lade bat ban hikai ru ya ki weipat. Ngin hap ru ban but ya ki kendon jong ka sorkar lengba ka tenat jong ka koit ka kya bat ya ki jing peniat jong ki borshnong. Kin mau ba kane ka mas kalong ka badan kamtam. Ngin hap bandeng ya ka man la ka por bangi mi na yeng bat ha ka por bangi trengi ktaru ngin hap badeng ya ka. Ngi hap ru bansat yakikiti jungi man la kapor. Ngi day ru banjingay, iway na iway pat kumba shimita ay. Da ka balik kumta, ngi la banyada yala de, yaki way, bat yaki bahing hasem jungi ru kumju. Na ka jing sa priang jong kane ka klam, coronavirus lane COVID-19. Kublai Shibun.